Kako sam nekoć volio ovu pjesmu? A mi je još uvijek volimo. I fucked it up. Domaćine! Ko je? Evo nas! Lozinka? Kiša pada. Može. Trava raste, odziv. O, dečki, dobro večer, kako ste? Si dobar? Gdje si, Sipa? Gdje si, kompa? Znate zašto sam vam doveo ovdje? Pa tu ćete večera spavati. U Bunkermanovom bunkeru. Znaš, kada sam ja ovdje prvi put došao 2002. godine, 8.5. A 8.5. je oslobađanje Pule. Slučajna koincidencija. Nisam mogao ući u ovaj objekat. Postoje jedan prozor, a ovakvih bunkera smo obišli milijoni. I rekli smo, ući ćemo, nećemo moći. I rekli smo, ajde, ušli smo u svaki. Ušli smo unutra, pretražili smo sve ove prostorije, a najviše nas je oduševio ovaj poklopac ko na podmornici. Jer da nismo ušli, sve ovo što sada gledate i ovi gledatelji što će gledati, nikad se ne bi ovo desilo. Našli smo ovaj zatvoren poklopac. I kad smo ga digli, kad smo se spustili, mi smo isti dan počeli s granama od borova mest. Zaljubili smo se. A danas je objekat više nego, to jest atomska utvrda, Bunkermanov bunker sređena, vidjet ćete i sami kroz video, ne do jaja, nego top of the top. Idemo unutra na spavanje. Ovo smo nazvali pršut, pošto je Istra poznata po istarskom pršutu. Zapravo to će biti bolje napravljeno, ovaj poklopac ima par 100 kila, pa se ovo svojim ublažava. Eto, ako ste htjeli znati kako izgleda spavati u bunkeru, ovako izgleda. Ovo je moj krevet, bračni, cijev za zrak, grijanje, struja, punjači, sve imamo ispod zemlje. Ko može platiti, ljudi moji? Pa vrijeme da ugasimo svjetlo i da idemo spavati. Laku noć, ljudi. Saba, kako se spava sinoć? Ja spava ko bebica, baš sam lijepo spava. Evo, ovakva mi je bila pozadina cijelu noć, ova glazba. Šta čujete i mogu ti reći, lijepo spavanje. Evo nas vidite kako u ritmu mi pričamo s vama sve. Malo ne ličimo na ništa jutro, sad dobro. Dobro jutro, dragi ljudi, mi smo se evo naspavali, svježi smo kao što vidite. Good morning. Sinoć smo ušli na ova vrata, ali zbog mraka niste mogli vidjeti kako to izgleda, pa smo se sad vratili da vam pokažemo kako je ulazak u ovaj objekt. Krenite, čućemo priču o Svetici. Svetica Monte Madonna ili Bunkermanov bunker. Top secret nuclear bunker. Se moramo i obrisati, da Bunkerman je rekao da je dobro, da je objekat lijep, sređen, da je okej da obrišemo noge, to je jako lijepo. Jer ipak ulazimo u jedan
možda najočuvaniji potkop. Pa zapravo jedini sačuvan. Jedini sačuvan i jedini funkcionalan. Jedini operativan i funkcionalan. Trudom i zalaganjem isključivo. Nacionalne udruge za fortifikacije i bunkermena. 110 provala, 11 puta su nam ušli, ovdje su mi 3 puta presjekli kablove i sad krpamo kako znamo i umijemo, ali do sad je to bilo napravljeno kao JNA, znači original. Znači sve ove prostorije koje služe za dekontaminaciju i ulazak, jer ulazak je tek iz ove prostorije. Cijeli objekat ne da je operativan, nego sve full radi. Uđimo. A moram pohvaliti da 7 godina nije bilo nikakve krađe pa da kucnemo u armirani beton za željezo. Nek ostane još 7. Da. Kako kažu kad se ulazi u ovakve rupe, rudarima, sretno. A vjerojatno u montaži da je neka i dramatična glazba sada. Sretno. Sretno gledateljima. A tu će doći šipka i doći će Batman, Bunkerman. Gdje nas sad vodiš? U Captain's Room, prostor komandanta utvrde ili zapovjednika. Znači to je nešto wow. Svi 55 potkopa na Jadranu imaju načelnu šemu istu. Osmatračnicu, 4 topnička položaja, otvorenog ili zatvorenog plasmana i naravno Captain's Room koji je povezan u slučaju nuklearnog rata ako ne radi struja, kablovi, telefonija. Ova cijev će uvijek raditi spikafonska cijev ili doglasna. Evo popeli smo se gori, sad nam objasni lagano. U Captain's Roomu smo, ili mjesto zapovjednika ili komandanta utvrde, ljudi često misle kad vide ovakav objekat da je to za mitraljeze, puške i snajpere. Najčešće je, on može se koristiti za to. No svi ti objekti na Jadranu imaju, ovdje smo mi to ofarbali, konzervirali, jednu optiku, gdje komandant uz pomoć te optike, ako dođe do nekog prebacivanja kod gađanja preko ili ispred, radi korekcija, javlja preko telefona, telefon je tu stajao, ako sve crkne u nuklearnom ratu, onda postoji ova spikafonska cijev. Ovo je mjesto s kojeg započinjemo naš silazak u utrobu ovoga objekta. Koliko idemo duboko? 30 metara pod zemlju u živu stijenu. Znači ovo je bunarski oblik stepenica, iako i postoji 3 oblika spuštanja, a ovo je bunarski. Mi sada ulazimo u full operativan strateški objekat koji je 24 sata, 366 dana na godinu spreman. I za nuklearno ili bilo kakav oblik katastrofe, a naravno prvenstveno uvijek za razgledavanje. Idemo u selfie room ili ratnu sobu. Objekat ima 30 kreveta, znači ko u podmornicama moglo je spavati 90 ljudi. Vjerojatno to proračunato zbog tih ventilatora, kubature zraka, to je neka optimalna, ali vjerojatno bi moglo stati više ljudi. Po potrebi bi se više, ali onako kao nekakav optimum je za 90. Za 90 ljudi, znači sve u ratu ili bilo kakvom obliku rata je duplo. Straže su duple, smjene su duple, a jedan može spavati 8 sati, imaš 24 sata, dijeli se na 3, to je to. Šta je to? Mad Max. Mad Sapa. Mad Sapa. Sam uvijek. That is the grappa. Je naravno bio fortificiran, naoružan, ovo je igračka, ovo je plastično, ovo je također plastično. Selfie room smo rekli, ne, ali ovo nije plastično. A znaš da su nam Njemci ukrali jednog, pustili smo ljude da razgledavaju, kužiš, od svih bušilica, brusilica, aparata za varenje, neke uranac, kužiš, ukrao ovaj šljem. Pa to mu je bilo zanimljivo. I morao sam ga tražiti mjesecima da ponovno kupim. Kakav je to selfie room ako nema šljema? Slažem se. Ok, kome se ne sviđa, može uvijek skrenuti šljem, ovako nije uopće ništa ideološki. Malo sam se zamaglio, rekao sam da je vruće, morat ću skiniti. Reci mi, ovaj objekt, koje naoružanje imao? Šta je ovdje sve bilo? Pa njegovo prvenstveno naoružanje je da ne dozvoljava nikakav prodor brodova kroz dakle, veliki... topovi. Da, 4 topa po 88 mm, to je osnovno njegovo naoružanje. A kažu jugo-oficiri da je bio nakrcan do plafona što se tiče sanduka, municije i za aerodrom, rakete i... Znači sve. Naravno, bilo i protuzračne obrane. Naravno da svi ti objekti imaju i minobacačke položaje, bunkere, puškarnice 3. stupnja sigurnosti za nuklearni rat. Zamisli puškarnice koje možeš preživjeti i nuklearni udarac. 3. stupanj za laike, šta bi to značilo? To znači da je najjači stupanj. I kaži mi kako je bilo sinoć spavati u ratnoj sobi duboko u 30 metara ispod zemlje. Moram ti priznat da mi je bilo ugodno. Ja stvarno volim probat, prespavat. Bilo ovo mi je prvo jedno ovakvom objektu, osim dok sam služio u vojsku. Ali bili su čak oni
ajmo reći, luksuzniji nego ovo, ali gušt mi je bio. Moram priznat, stvarno gušt mi je, naspavao sam se, vidite, svjež odmoran, lijep kao i uvijek. Jedino sam imao jedan mali problem, jedna stvar me briljila, a to je, ako se usred noći probudi, nešto me prene i okrene se prema ovome, John Nolanu. hoće li biti horora? Čamile, Čamile, Gospođo, Čamile, javi se Čamile, Čamil trenutno nije tu. Čamile, dajte mi Čamila. Čamil trenutno cepa drva. Čamile, javi se Čamile. Jel imaš kakve, Juka, u ovoj prostoriji sada s ovim oko mene asocijacije? Na šta te podsjeća? Tunel bluda, definitivno. Samo 3:0. Upgradeana verzija skroz. I meni je jasno šta je ova soba bila namjena prije, da je bila spavaonica, međutim ti si i to prilagodio. U višenamjensku prostoriju, galerija i izložbe. Upravo planiramo jednu izložbu fantastično svim flyerima, svim događajima što je bilo u obalnom utvrdi i Fort Bourguignon u 21 godinu. I svaki krevet će predstavljati 1 godinu. I možda najbitnije... A može biti disco klub, naravno. Tu te ja čekam. Naravno može biti disco klub. A naravno može se još uvijek spavati. Ali sve sačuvano uvijek za razgledavanje, to je prvenstveno. A može biti i hamok. Može biti i hamok. Ćao, Greta. Evo, dječica se igraju na igrice. Dobar dan, dobar dan. Se igraju na poker, soliter ili šta već danas mladi rade. A ovo je zapravo, na mnogim objektima piše AM, ambulanta, a nama je i ambulanta i backstage, i 4 kreveta. To je 6. Ovo je u principu dnevni boravak, jel? Pa svaka prostorija koja je oživljena je dnevni boravak, zapravo cijela utvrda je jedan veliki dnevni boravak. Ali jučer si upotrebio taj izraz u principu i backstage. I backstage, da. I ne može biti DJ pult i sve da DJ ljudi koji sviraju nemaju svoj backstage, to je neodlično. Odlično. A i mala mini rauna za dječicu koja se vole igrat. Ako se slučajno pitate gdje se nalazimo, nalazimo se u biti u prostoriji sa aparaturom koja proizvodi one poznate istarske pjukance. Znači ovo se okreće i oni izlaze ovuda. Jesam li u pravu? Skoro. Skoro. Je li to ili ovo nešto drugo? Pljukanci i njoki. I njoki. Da, jer dolaze iz hrboki. I hrboki, odlično. Šta je ovaj aparat? Ventilator. Ventilatorska stanica, odavde se filtrira i ventilira zrak iz vanjskog prostora. Ima ih 5 komada plus 2 u spavonici. Znači ja osjećam i sada da struji. Da, jako dobro struji zrak. Ali koliko vidim ovo je i manualno, znači u slučaju nestanka. Ima si 5 agregata i ako ti nestane nafte, pokvare se 5 ili 6 ili 7 agregata, znači ipak si mogao manualno upuhavati zrak i preživjeti. Dakle, zrak je najbitniji. Tako je, znači backup za ono najpotrebnije, postoje više varijanta. Naravno. Odlično. Sad će Đubre snima da preksuda. Vi imate sve spremno za preživljavanje. Da, 24.2.2022. smo krenuli sa pripremama, iako nismo prepresi. A znaš kako su nekad naši stari roditelji živjeli, uvijek je rekli, trebaš imati malo zalihe hrane i svega. Pa nije to loše. Naravno da nije, reci mi, vi ovdje točno imate zalihe za koliko? Mi smo se pripremili za 115 dana, znači što se tiče vode i hrane. 115 dana koliko ljudi? 3. Znači to je u principu, ako Juka i ja ostanemo slučajno danas, to je za 12 dana. Ha, vjerojatno. Nego reci mi, znam da nisi prepes, pričali smo i sve, ali ljudima je ta priča zanimljiva i to, ajde možda brzinski neki savjet, šta je ono nužno, šta je najosnovnije što treba imati za takve situacije, bilo koja apokalipsa, bilo kakva nezgoda da se dogodi. Pa znači 3 stvari, zrak, voda, hrana. Bez zraka se može živjeti 3 minute, bez vode 3 dana, bez hrane 30 dana. Pravilo 3-3-3.
Znači, čuli ste, to je ono najbitnije što trebate imati. Znam, svi gledaju puno filmove, gledaju videa, svi prvo oružje ili tako nešto, ali zapamtite, ove 3 stvari su vam najbitnije. Što se tiče zraka, ovaj objekt je opremljen da se može preživjeti koliko u slučaju nuklearne kataklizme i da... Beskonačno, onoliko koliko imaš hrane i vode. Znači, zrak je ono riješeno. Sistem filtracije, sve to... Na kraju krajeva u ovakvom objektu biš mogao preživjeti sa gas maskom. Ili s nekoliko filtera na gas maske. Odlično, odlično. Jer tebi je bitno preživjeti prva 3 dana. Da, jasno, na najgori dio koji je. Da nisi vani, gdje je najjače zračenje. Dobro. Dragi ljudi, ako se šta dogodi, reka sam već 150 eura, pošaljite meni pa ću ja dogovoriti s njim. S bunkermanom. Da vas ovdje sa našim dragim bunkermanom. Pod uvjetom ako se pripremate i imate hranu i vodu. Ili ako ste žena koja dobro izgleda. Ovo kad sam radio neki sustav sam napravio da možeš staviti vješalicu ovdje. A ovo da se možeš zaključati iznutra. Pogledaj kakav frišak zrak ulazi odavde, ogroman hladni zrak. Ovo su blast door. Sada, šta je ovo? Antigravitacijona mašina, a ispred smo reflektorske stanice. Znači ovo je bio u originalu reflektor koji po potrebi noći izašao velika varnerska vrata. Tako je, da pronađe potencijalne mete. Više ovo nije za izlaz pasa, nego je za izlaz ljudi u nuklearnom ratu. Kuc, kuc, ko je? Crvenkapica, zli vuk. Nema nikoga kući. Ćemo mi na druga vrata, jebat će ovo majke. Zadržali su se. Bravo, sustav je bravo. Dragi naši pratitelji, evo ovom prilikom se odjavljujemo samo za 100 fortifikacija iz Pule. Naš domaćin je, nada se, bio na visini zadatka, ali kaže ovo je jedna, ne 100, ovo je 1000 onoga što možemo vidjeti. Ja se ovom prilikom zahvaljujem za domaćinstvo. Mi dolazimo u našem Goranu ponovno u Rijeku, mi dolazimo tebi ponovno u Pulu, kažem ovo su samo neki mali početci jedne, nadam se, jako dobre, ljudima zanimljive suradnje. Pula ima 500 fortifikacijskih objekata, mi smo ih jučer stigli biti 7 i danas smo u 8. Sve što mogu je zahvaliti. Hvala vam što ste došli i nadam se da sam vas lijepo ugostio. Jednu stvar vam svima moram reći, znači osobnost samo takva, nećemo biti dosadno ako ga upoznate, ako budete radili s njim, ali taj entuzijazam koji čovjek ima i ljubav koji ima prema ovome, to iz njega pršti, jednostavno. Znači ono, kao da je djevojka koja je ludo zaljubljen, tako su ovi ovdje. To je ono najbitnije. Ljudi, pozdrav i guštajte, gledajte.